Di Prolong Karbi Chingrum Pet Pen, Kitharlia Sai Kedeng, Don Chriser Keb Mumchai Kepan, Peri Pachitilupsing Ladak Pen Ketoy. Havang along kadukawe don paro pora inkora troksi APHLC pen Congress asongatum BJP along chipok dun la pen CM rong hang pen kaching thura sayamu kangpu. Artaninkan krihini katu rong parpi hong hap hong ruwa kiso kachilang Japan kira kachohang. Step into RTH Homeopathic Clinic located at Rongyhang Tri Junction in front of Po and Pay Printers Enterprises Depot. Avail your opportunity to meet the expert homeopathic doctor from Dr. Rangsina Tobi, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, BHMS, H&FWT Guwahati for solutions to your health concerns. They specialize in treating various conditions including dermatology, respiratory issues, orthopedics, neurology, gastrology, gynecology, nephrology, pediatric care, or child disease, and more. Karbi Anglong nili Dr. Rangsina Tobi, homeopathic consultant. Non ladak kechelang keso kechelang awar sai penangan ke longponik po kecheng sibang ke lak allergy lo, diabetes, pressure, appendicitis, sinusitis, kidney stone, fatty liver, ang pen ladak suarlo keso Geneva la lekoria lo la apikilo keso hai anta non katoka beta kechelang ponaning hangtun te ladak so kechelang awar sai longponik logot la Ken Kugiso, Kono Aripigiso, Aita Ladak Kechelang Longpondi, our side Longpondi Cost. Online consultations are available along with worldwide medicine delivery, blood sample collection and testing. Doctor's availability is on Monday to Saturday during the following hours, 8 a.m. to 12 noon and 4 p.m. to 8 p.m. For more information, please contact at 9577362711. KarbiAnglongLIVE Prime Time abirta long peneli sami beauty bepi pini birtang ton pen arjuponitha. Ang tanadet pen kiwang kang hutum aron re pen KarbiAnglong le phelang nang kachirai thip adim doan pajok nang jipu songdhorom party lam chipu pepin pen non malom KarbiAnglong lom prekjam hamphang songtum kachisonga siangtong par omplupason si theklo. Pinangani aprang pen dit songrong par KTSS 11 KSYC KSA tumta longle philang puthak chisong si Hauraghat Uttar Borbil pen chenglok along kaprega dim kachisonga siangtong chibi pondo. Lasom thosi patumi pai ni phaing kora phorni le thota inglong pho Karbilo Charlia song pen patir pipon si West KarbiAnglong dongka revenue circle pen Puloni revenue circle along keche ke bia so tuma phan longle pata Pilong lepu KSA klem patum airset pungset kachisonga sai kedeng pon theklong. Lapuson thot se pini pai ni phaing kora troka ni le thota dipu matipung kedamatovar arboretum cum craft center thingno kachipuitang KLNLF asongja PDሊ mate prodip terang along lialong karitang MD Samuel Hake achor Safira Begum po bang ningkan ke baprang kichenga kuke bharamen pensing dolo bonta phike longle amasi kachirai pidatji aphan bor EC apong kachiterek Japan pipung pisita damde dalo mate chiterek dalo bangso puthak Forum for Hills Autonomous State Movement apen Karbi National Youth Council klem bangatum chipengsi ni thomaprang bangso Safira Begum aphan chitongdamsi ingsam jinpen ni thomangbong bangso dimpen kachiterek Japan kipu paso tekang daklo bonta ang thin jepathesi kachiterek redera jok sai jongje songdhorom party alam chipu pepin pen prekjam Karbi hamphang songja tum chingnum pet pen jakong horang chipaklangsi kitharli asai dengsi kicheri dengpen pidili mate prodip terang alongde pajok pondo Karjulong atengke ani ong aku pen bangsu terang hemalong lialong Safira Begum pu abang don kriser kepan bak mumchai akhe tumaphan padosi achiprojon bang sikap harukre popen surihini an atangka chirungbong rangbong lupusi angkrak pen dirtalong bonta pini Karbi hamphang songja tumbang sodin ketet phundet ajoini don kriser kepa mumchai atumta piri chitilupsi chitereklong
Ladak pen karpung tang akeche so tumaphan Karbi Anglong aluna hokta chaknangni la sikai ki ta chirok tok pen dunang jiputa Karbi hampang songjatum ningje Turini rakyat peningkan pen alang ni pan pupiglo lapen notice tapi piglo lam samjin benda nang kan piglo sedame do tipsi dower Karbi apan lang plot lasi nitum Karbi Anglong autonomous council apan tuning rilo je labang election pit na election pit hapo sedame Karbi Anglong autonomous council bang under process si dambom lo lapen asap so claim amat Karbi Anglong autonomous council bang labang so file bang mana ni panggucok posipo amasi labang so further process bang ke claim connected lo lasi nitum kedam tangar ni Friday ni nitum dak wang lo song party kedon longri roi kam kacarai kom lapen hemprek karya tuman nitum dak wang si alang litom pan ni thom ana por pipon lo je nang to mingsam jin pen nang tum dak pen cheterangon nitum dak office sikimpo ati nitum hemprek ke hangbom di kadu ko beta hemprek ke hangbom lapen hemprek nangji hemprek long le prang sitame itu malong li long yong si bang ke che ke bedo thi pulo tang de labang so hemprek ke hang ali dolang ma News report KarbiAnglongLIVE. Kidamtang paipai ni phain ko rapho urmiar ni West Karbi Anglong Chinthong MSC constituency ki parlo hawang pathua klamalong BJP mass rally come joining program ke pamanpo Karbi Anglong long ki paphina MSC protangte Chinthong MSC constituency ta isilo bonta Karbi Anglong autonomous council CM Dr. Tuliram Rong hang ke paching thoramu RD ki pipi gajok non ke Chinthong MSC constituency ta kaching thora pen kachelar dolo Lapen CM Dr. Tuliram Rong hang ke paching thor amu chot kali kidu ke laga phanta kanghon ke lang ke paching bar thekpura CM Rong hang ke ja sarkar mate BJP funding ka che thejo hini hawang pathua klamalong BJP mass rally come joining program along don pharo phora inkora troxy adonatum Congress lapen APHLC Racharya song chiusi BJP along ka che pa ogdun Lason si ada porphai troxy pen Chinthong MSC constituency along prek jam ka chingthura sai mokang pulapen long e ki somasai lapen rong suri ing koi thing piaklim ki asai ki dengje phanpura KPH taralang so pen Chinthong constituency hawangan kadu kabi kilometer pharohini rapho ke pajak ka helo bike pen CM Dr. Tuliram Rong hang lapen team Karbi Anglong tum hawang pathua klamalong BJP mass rally come joining program ki pamanalong chitongdunlo Jaime ke tengpon lagi thing piaklim so ki e Umbuang Arugya Mondir mate se kachelanga hem kangpu school building along e ke sompona sai dengpono lapen raramai pi paman pono raramai pi along CM Rong hang ki pangdak pon ke hawang along Akalabia school lapen aduya hoing samjin pen ki dulong Japan police station prabjin pen kimpon popusi rarphan lamchak chipi pon Bangso melong aluhi sarpoman pen CM Dr. Tuliram Rong hang MP Amar Singh Diso MLA Dorsing Rong hang MLA Vidya Singh Nenglapen EM MSC board chairman atum chitong tunsi meing samjin pen pachun pondo non la cement factory ki bita lake misuse lo council pen thang revenue lo honde thang agreement ave langpi hydro project council pen along le tada alang dai tu balang roi dai tu council pen thang revenue long le sita agreement ave lapen morenga war sai ta long non ne tum da hydro project ki bianje banke je council fan onma kelong state government onma alang tum kelong nitum fan 60% nang pinangi 40% ke state government se cheraji 60% ke tum Karbi Anglong autonomous council long se tangi lahai revenue source pangum pet long te etum West Karbi Anglong hini hydro project doji East Karbi Anglong hydro project sidoji lahai pangum pet pen lo pulong te leto lapen gehala ni pier grass ala to menda revenue long ye lahai pangum pet pen pulong te e don pen sakuri bakuri ave tum fan Karbi Anglong autonomous council revenue tangka pen dame ningkan ge thoma pike etum inut pen e don pen suri phok ki piunji etum
asa war sai ke ji News report KarbiAnglongLIVE. Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ki parlo lawar tarapong sarthi tirangarong amikar buso rongphar asupi katu rongphar pi artaning kankre hiniaw sopi hongha phongro ke so kacholong ajerding klui penlo buso rongphar tum ki duk tera joine ko ana ningkan penone kiso langthek sidasi lapusi kiso pachichak nangaratlo lapen buso rongphar tum ki duk tera jok misen kiso kachilang japhan akisum dokoklo athe hidi longle bilong hong chainong anta chipadoi laplo lapen kahilu se kachilang dam japhan pe jae pen dolamara wanang koklo pusi ahema sor tum pen ningje pon lapen lower tarapung sarthi tirang rong pen kiwang gari motor anta kavidera jok ki so that katurong phar pi phanta pe pen charchongsi chiponang koklo Lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tiliram Rong hang lapen local MSC pabitra rong piatum nang ravek thapusi kachuningri padupon lapen komani ningke mepen kanghon kangjinso pen katurong pharpi keso kachilang jialong nang chirap chito dunjia phan screen long ke tokpon 6000116783 long nang lolote longpo chuningri po non pinaan ning kuan mo yung ningkanan mo yung ningkan krehini sita mela song bong non la rolling sarkar puna mane ket kone hamphang song ton puna tana ka cherap don cheto ton dolo non kidam taan ke chetheklong lelang abela ante non pen para la pinyi pen la non kijabom council long kijabom non team Karbi Anglong romphan la pen non hamphang song phanang li nang rapon thapu chuningri jima mante nang le phi Kichuning riji ke ninghang sitana ke pidunyi nang pidunde ni la bangai putek lo chuning ri bang ke chuning re ninghang lo ya ko chuning ring tung lo sitani le kiduk dat kelak da masini li ke chuning ri aniom ta chini ne da lo masir puch do ik bom thak bom sir puch klem bom chodam bom lo te aprang la so ke so hor la song bong ke hospital pe ni ke pon ma hospital pon ni ke la ka hospital pon lo arju hor lo doctor tom phanta arjulo ke lake biji selen hormu kali lake males jharia hormu dawai pani ta ko birada dawai nahi pulong ke nili tum kipi nahi ke dam nahi niyom chini ni da si non ako ning matha thelo kardom hem dam te asap awa sa anam ani pan awa sa long yi mini me muji mini pusini ki matha si non pini ke chipon News report KarbiAnglongLIVE. Assam along rialo prek jam a district along honthi mimi angtan adet pen ki wangkang khotum government atum kirai kom along lela pen forest land along aronri pen ki do tum phannon malom Assam government pen ki tharlia sai ki deng pon bom along Hills People Cultural Forum HPCF pen ningak long pen chedon tun pusi HPCF chairman Laichan Ningleng ningje Assam along rialo monsam la pen kaching thura sayamo aprang dambomro bonta monsam ning ke hang he Jamiat Ulemai Hind National Islamic Organization Pinpo Maulana Madani Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphan nitum muslim akhe tum ninghang plotangte pasuntuk taun Chief Minister ang hoi pen pasunang ji pukaning je ke theraputhak HPCF pen pinremsi pai ni phain ko rapclear ni di phurung supia long ke do HPCF asai hema thengno Maulana Madani ami phi me ke kai pon birta nangli Maulana Madani Assam along ria lo ke do muslim akhe phanjongsi chinghondu protangte ground reality along wangnangji hong pen thangnat arlolam nangchini dun de pin pen monon phila pusonalam kaning je jedetja phanta sodak pen pachini pong athe government na pen forest along le along aron ri pen ki dot ma phan ki tharle hut madua khe phanta kangwai avi lasnona pola puson lam ki paklang ke ki misenalam kali lasi bangsolam puthot chi withdraw thunangji puta ingleng sang ho pen ningje pong Olama ihin সংগঠনৰ যোনটো মুৰবী প্ৰেসিডেন্ট তেখেতে যে বক্তব্য ৰাখিছে যে অসমৰ খিলঞ্জিয়া সকলৰ সুৰক্ষিতৰ কাৰণে আৰু বনাঞ্চলৰ মানে উচ্ছেদ যোনটো বেদখলকাৰী সকলৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে যোনটো উচ্ছেদ কৰিছে সেই উচ্ছেদ কৰাৰ ওপৰত তেখেতে বক্তব্য ৰাখিছে যে অসমৰ এজন শক্তিশালী
সন্মানীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক তেখেতৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে। আমি বিভিন্ন অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীবিলাকে বিশেষকৈ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত হিল পিপুল কালচাৰেল ফৰাম 29টা জাতি জনজাতিসকলৰ সংগঠনে আমি হুকিয়াই দিছোঁ তেখেতক যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত ভাবুকি দিয়াটো কিলে বুলি কৈছোঁ। আমি তেখেতৰ অসমৰ ভিতৰৰ কথা যে অসমৰ ভিতৰৰ কথা তেখেতে উল্লেখ নকৰাটো ভাল। আৰু তেখেতৰ যদি মিয়াৰ প্ৰতি মৰম আছে, মুছলিম প্ৰতি যদি মৰম আছে, তেতিয়াহ'লে সঁচা অৰ্থত অসমত আহি পেলাই চাব লাগে। এনে তেখেতৰ বাহিৰৰ পৰা বক্তব্য ৰাখাটো আমি কোনো ধৰণে মানিব নোৱাৰোঁ। আৰু তেখেতে যোনটো বক্তব্য ৰাখিছে যে চিফ মিনিষ্টাৰ মানে ৰিমুভ কৰিব লাগে কথা কয়, অসমৰ কোনে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব আমিহে বিবেচনা কৰিম বুলি তেখেতে যোনটো বক্তব্য ৰাখিছে এইটো অতি শীঘ্ৰে উইথড্ৰ কৰিব লাগে। আৰু এনেকৈ যাতে ভৱিষ্যতে বক্তব্য নাৰাখে তাৰ প্ৰতি আমি আজি প্ৰতিকৃতি আমি তেখেতৰ প্ৰতিকৃতি প্ৰেছিডেণ্টৰ প্ৰতিকৃতি আমি ডাক কৰিছোঁ। নিউজ ৰিপৰ্ট KarbiAnglongLIVE। AK Traders present an exciting paint offer. Get the best deals on premium paint products, distemper paints up to 50% off on MRP, luxury emulsion paints up to 40% off, and other paints and accessories up to 25% off. Offer valid only from 11 of August to 11 of September, so don't miss out. Price range starting from just Rs 250 per liters to 1400 per liters. Location opposite East Division Forest Office, Rongnihang, Handloom and Textile Road, Diphu. For more queries and information, you can contact at the number that is given on the screen 6000762311 70022216182. So hurry up, upgrade your walls with vibrant colors at unbeatable prices. So our viewers, আমি AK Traders পৰা কৈ আছো আৰু আমাৰ AK Traders যোনটো পেইণ্ট ষ্ট'ৰ আছে, পেইণ্ট ষ্ট'ৰত আমাৰ ইয়াতে আমি যিমান লাক্সাৰী ইমালচন বিলাক আছে, লাক্সাৰী পেইণ্ট, সো লাক্সাৰী পেইণ্টতে আমি আপ টু 40% ডাইৰেক্টলি আমি ডিসকাউন্ট দি আছো। আমি লাক্সাৰী ইমালচন এণ্ড আদাৰ যিটা পেইণ্ট আছে সেইকিটা পেইণ্টত আপ টু 25%। আৰু আমাৰ যোনটো ৰেঞ্জ আছে কালাৰৰ ৰেঞ্জ সেইটো ষ্টাৰ্টিং হয় 250 रुपीस লিটাৰ পৰা 1400 रुपीस লকে। সো সকলোৱে আহিব ইয়াতে আৰু আপোনালোকে মানে যোনটো আমাৰ অফাৰ আছে সেই অফাৰটো 1 মান্থৰ কাৰণে ভেলিড আছে। সো আপুনি স্ক্ৰিনত দেখা পাই যাব কেতিয়া পৰা কেতিয়ালৈকে সেই অফাৰটো ভেলিড আছে। North Eastern Silonijan Forest Range ki parlo angkang Bogijan Forest account bi lapen Merabheti Forest Subbit ki parlo Panjana Langroy ki ro pen Dehuria Langroy kachetok adim ke KarbiAnglong Thomas Council Forest Department hin pen GPS ki pitang vai kangarlulo laki mahaldar obetson terang pen kaning jepon Lakhain ko rapo nilip constituency ki parlo Rongagora hirhiri mensing terang rong ki parlo Panjana Langroy ki rok pen Dehuria Langroy kachetok adim ke KarbiAnglong Thomas Council Forest Department hin pen GPS ki pitang avai kangarlulo Laki mahaldar obetson terang phan ki pekvek adim komanietum ahoy arlo lason abahak prek jam api check-up jam nang ni pusi pai chikroni phain ko rahini arni sen mahaldar obetson terang long permit ki dotang bang pietum ningkang samsi alam chipaklang pon KarbiAnglong Thomas Council Forest Department pen mahal adak nang pire papita kopi ko sona ne kedam tang pinangana ni pentani lituma phan pu bomlo adak check-up jam nang ne pulo sita arjuje Forest Department tumpen anutin na tumapanta mahal adak jong pi replo sita lao sen maholdar obetson tirang adimalong komaniatum ahuradak angbong kacha jogdun kidukok pen nilutum adimalong penta sang tiarlong phurbom ington tedetlo lasi ahok peralam ke ebahak dorep ke chikap jam nang ni pusi phirang ke thengno hala nilitum adak along sangti arlong nang ki phurduna tumapan chuning ni pen pachinilo kiduk kisung pulote kalang lo labangso amohol la penili tumophan litum kaching honai KarbiAnglong Autonomous Council kacharipon CM Dr. Tuliram Ronghang akehai lapen nile PMC akehai Povitro Rongpi alang tumkang hon pensi nilitum labangso amohol bangke settling lo asi labangso akiduk kisung pualam jong si jethan nami pulote labangke ahok lo non
labang so lang roi kaliuni aroi la ke ladak panchan chetok pen behuri chetok an la si labang so mohol along KarbiAnglong autonomous council pen bang pli amunit men pen si setelo labang pli angbong pen ili tum obet son terang amen pen si ili tum endun lo la si labang so long ili tum ta group pen si endo alangli Sundor Tiso la pen alangli Ronjit Teron la pen ili Jameson Ingti la pen ili tum partner non inodola Anondo Teron la si labang pli akorti pen si ili tum labang so mohol bang ke solaik bom la La pen la solong KSA klem bang phu a hit pen ki pachini ke sangtiar long ki ponagari to wara long ki pasik sak tum ington si ke mi la pen maholdar tum arni wang sangtiar long ki pona hu to war ke hingno adim an ke arlong sangti chithok pon bom tu puta pachini Prabjin pen matinon ki wang ji pai pai chikloni phain ko rapor ni anle lasoni litum adim nang kap bom lang pulutangte nilitum ta arona teng pen ching sai nang kok popusi KarbiAnglong autonomous council forest department upon napen arniwang litum amahala dak along sangti along nang ki phur ing hu bom pulote nilitum ning samse pusi phirang ke thengno lamthe chithan pong Kasi nili panjang brang sang nili aku kembo kasi non alang li teron sangho amen la ke nondo teron latum si kelong lo lasi lasu ke pon ke van la gari la pen to war public dong pasik sak lunde dia je pan nili hin pen juni dun lo la pen la so to war non dambom la so to war ke alik bok pustamil nili hin ben ka juni dun ke kadoge ahilik do anstamil ki orpon etnang pusi nili hin pen pasini dun lo na dia hoita Koilamati pen Samson Ingti KarbiAnglongLIVE West KarbiAnglong Kopili MSC constituency Kheroni Southern Range Arlo Amreng Central Reserve Arlo Longli Kave Karbiatum Chilangsi Ritrupandamsi Rong Mirokpu Arong Sengponlo Surihinira Kretroxian Inkan Bangso Rong Along Pini KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Liram Rong Hangapan Hangsi BJP mass joining a me kipadopon Joining a mile long Kaduka Vipen Bang Parohinira Trokep Societum Mithangasong COC BJP along Chipa Ogdun Kopili constituency alo Batay Phuang Deng BJP mass joining a me Paman Pon Labang Some along Congress APHLC pen Bang Parohinira Trokep Amulukatum Chipa Ogdun lo Labang Some along KarbiAnglong Thomas Council Team KarbiAnglong pen KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Liram Rong Hang MP Amor Singh Tiso MLA Media Singing Leng la pen ke ongdung arleng ki thetum chitong dunanti Bangso melong KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Liram Rong Hang la pen MP Amor Singh Tiso atum radathingno lam jaipon CM pen ningje pondo reserve farlo kedo atum phan longle pata la pen ason kinang sot ason prabjin pen pipon pongpu chichak tekang Lapen MP Tiso Sanghota Kheroni Rongkang Tuyarong Arlo Rat Barpi Barsodim Kasilam Ponje Phan Chechak Tekang Kijutsi West KarbiAnglong BJP Amepu Radip Ronghang Ahin Pen Pini Kachipa Ogdona Tumaphan An Deng Pon Alam Jai Pon Rong ni rok lapen dat rong ni ha lapen ke dat arong keduan dat kaun bidon sesian kaun keduan Pini pen betai polo laso ke join ite sansi la pen Congress pen open tim KarbiAnglong mate BJP party lo acho pangkon kedeng ko pini pen dapat be konsensi dia si betai polo la sonda raksi along tim konsensi amreng songe betai proxy lo nilip konsensi betai polo Mumbajong asonsi betai polo yang serius asonsi betai proxy lo nono ko borjan konsensi betai proxy dengan lo ko betai market ko asonsi along tina konsensi kami da ekesensi la pen Congress pen chimosi tim KarbiAnglong dia lo apuna la pemimpinan mungkin klong kan deng kono la pen KarbiAnglong akisu mati ya hoy pen chenlo longli belang forest long tu longli belang kota ke longli ke sisa ke jok pen chenlo la pen sayang deng la pega luar ke cing pen chenlo ke ajil ding kui pen ke chesong handbrake yang dak samjin pen ke longli belum te mini sikat pen eklai vet dulu belum te handbrake kalong asal hayang kon Pichu nangi pelong te adoga we banta temra te nangi siklim kan janon Kheroni pen Mohanteron KarbiAnglongLIVE
Ingdeng thongke brake thom havar karbi risonim so rongaji mate ZKYF surihni rain korapho arnam langpi havar me pen havar karbi risonim so rongaji ketalonji kachisi kachedang bom aporhut ansosi jakong horang ki bidunja phanpura diopani youth forum DYF pen jakong chi pherang si arpukimita chepek pon Lasom si pai chikloni phaing korapli bhomkurani adapor phai kri sirachitim apor pen lakhaing korapli diopani constituency havar karbi jutang song arnam langpi havarame asai hemalong ansose diopani youth forum DYF jakong horang kachipherang japhan me ingni ponsi arpukimi kachelar ame DYF me phu barim klengsar poti so pen me chari ponsi jakong kachipherang na pen arpukimi kachepek ame ingni ponlo Akimi mei phu rajesterun chunbang dison terang napen kadukabe bangke batuma phan arpukimi chepek pono melong alohiaman pen KCS arnam langpi hawar me ame phu samsoniti DYF bidisar ramsing terang pen rongasar tum chetong dunsi mesen pen DYF jakong kachipherang napen arpukimi kachepek ame mesen pen pachun ponlo Dipupen Govintiso KarbiAnglongLIVE Bangso ke pathu Jaipong Sports Association pathu klamalong si pai chikloni phaing kora pliani arni kang sampor phai pli pen chengpon Ofpran ki misen nang jian parta ke pathu ke thek pen kapre ka varsai ke long dunang ji pura Jaipong Sports Association maipu kang bura terang la pente chunbang bikrom ti mohatum jalin ponsi Jaipong hawara long tami patumi arni kang sam football ke pathu mate inter club league chengpon lo Bangso ke pathualong aluhi sarpo man pen KarbiAnglong Autonomous Council EM mate local EM Billy Mohan Khaklari Rajendra Basumatari Jaipong Lems Chairman Himari Teron SGB Budho Phangcho KCS Langhin Hawarame Chunbang Thoniram Rongpi Lothan Bang Rensing Tongbian Parta ke ongdung manpeng ke do bang phubang phiatum chetong dunsi ke pathu atum aphan aning rungdun Bangso Ingdeng Circuit Interclub League ke pathu ke padopon lake barim Jaipong Sports Association maipu Kalitang Long Singhan Siamen Pensi Bipondo Bangso long ke pathu chengcheprang malom sopor en ponsi chikimo sai sitame dengpon Angdung kitiani ke pathu ponake Jaipong Academy la pente Ganesh Than aterang atumsi pathu pondo Bangso ke pathu pon boma porhut hin stame ke thek kaching bar chirajo Ganesh Than Football Club tum golipum la pen Jaipong Academy tum golipum chithapsi puthot tiebreaker pathunang koklo tiebreaker ke pathu ponahut Ganesh Than Football Club tum gol ni pen che pahai ponlo aning kanwang sonda thapsi inter club football annual league la bangcheng pono tum la bangso chiklo Agos masih pangceng pon, 5 kali masih pangceng pon, ke sini ini pon bangke hanya lo mate ini masih laso setting begitu ana apa ke et pun masih macun pon ini Langhin pensar pangring tikathar KarbiAnglongLIVE Pini prime time berta galapansi kangton poniklo kartong